Srednja poljoprivredna škola sa domom učenika u Šapcu ima dugu tradiciju, a posljednjih godina zaista je obrazovna ustanova za primjer. Pored već dobro poznatog mini zoo vrta i konjičkog kluba Taur koji ostvaruje sjajne rezultate, ova škola ima i svoj vinski podrum i pravu destileriju. Kroz praktičnu nastavu pojavila se potreba za pravljenjem nekih alkoholnih pića, pošto imaju i taj predmet učenici na smeru prehrambeni tehničari. Krenuli smo sa proizvodnjom rakija za potrebe škole, zatim se to proširilo kroz saradnju sa školom u Aleksandrovcu na proizvodnju vina, gdje mi uzimamo grožđe od njih, oni uzgajaju grožđe za nas, a mi pravimo vina. Nakon toga je krenula i proizvodnja likera, tako da sad imamo onako jedan baš širok asortiman pića koja naši učenici proizvode kroz svoju praktičnu nastavu, tako da praktično imaju uvid u to i kako se dolazi do nekih pića. Zatim smo onako želeli da oplemenimo neki prostor, da osmislimo gdje bi to sve moglo da se proba, degustira i došli smo na ideju da jedan stari magacin pretvorimo u vinski podrum i eto, to je urađeno pre par godina, tako da trenutno škola posjeduje i ovakav prostor. Više o tome šta sve mladim ljudima koji žele da se bave poljoprivredom nudi ova škola, koja je zaista primjer dobre prakse, možete vidjeti u emisiji Savremena poljoprivreda, koja se na regionalnoj televiziji Šabac emituje svakog ponedeljka u 20 sati.